Kini Jurikendeng Junior College SMC mai phupoi rirong pikache pahem phupona mai along charchim moza committee abitung atum lapen moza dar Kennedy inghi rat cyclem bang komol singingti lachit terang VDC mai phubarim locals milik KSE abitung atum chetongdu labang so amai long college long li alam ki aputhak kaching ki chethan pon ki labang so long li laki kedam tang surihini rakre trokaning kan pen Jurikendeng Junior College SMC atum chepat duksi chiri trokep long li nang ji pusi em tuliram rong ha phan lamthe palesi KSE long land and revenue em kapin kharateng ben mondol atum sai cheklem si Jurikendeng Junior College aphan panong si chiri trok si kep along li apata pi et em tuliram rong ha alang li dak Jurikendeng meeting nang dua hu ala bang so honi li pun memorandum pujung lo boleh sabah amala bang so memorandum ke pidun hu alang li si em akai hai tuliram rong ha nili men sung lor tu bitu nili jirpo kini di inghi alang li tu boleh pakan long le lang pu la tu nili ndon amat dak nili tum long revenue ai em do alang li rukin teram bang so long le bang pinot tu kini di order tu pula bang so lam udat nili tu ha lu nang hang lo nili tu long alu ke amala memorandum alu tu bidang ko ang nomor li long ke long le lam tu do ko alang li la bakri recommend nang puri du tu bang so long le nili tu long Lasinol por Jurikendeng Junior College along le along Babu Hansi Rajantera atum along le dak do puke nilitum kroikri lapen em sang pirina terang pisitame Jurikendeng Farman Development ke wan ke me piklo sitame college along le along ke nilitum pekthek the putar lam the chipaklang pon pe gyot tum no sinangi plonte karbyang long mate dak amreng constituency ta anna long ligi thilang along apek apek sangana letum dak bi hup chatte department ing long da bi hup ke kitya ta develop ne lo area si develop is ta me ha nu ka peka ko peka area ta pa develop na ala tum ta auto bhara kopine ofisong si along ka peka dolo ponte adak communication mate ala auto chewek cha tum ta isiawar side yi pusi nili tum borom ra hin tan ke ningjelo ben nili solajong nili es tumukhim borom ra ben bangke basot tengsi nili ninge dumno basini lamki kelang non social welfare department atum hem ki kim dam adim laki college kim jipu Jurikendeng Junior College along athan bang atum asap chirung si longle kapacheklem ji aphan 20,000 an JCB pen longle pacheklam etapi Jurikendeng Junior College SMC atum aphan lamthi sevi pin pen men hem kim dam phirabangke nilitum aphan nangkelang roplo la pending duk roputa rat pen lamthi chipaklang pon bigang tum temen college aphan ke chiri trok ke pet ke kali along le marsi nilitum dor delang ilitum kaduk awe tum ta chini lo college along le ka dang thedung nanggi setame men kenel tum chiri trok ke pan sela dak pen hang ponchor lang setame non ladak amat ke college aphan deta dim se ke dor delang aposi nilitum ka prek department pen ka prek aphana bang ke nilitum pitek thelang posi nilitum chingwai pon pen chikroi pon lo trok ke 60 bikha along le nilitum land allotment and allo labang ladak sin non bang ke karjulong ateng pen em abang ladak social welfare pen haladak se office kekim balam se nil tumat long lo lasila bang solong le bang ke non mat ke college along le rat pen kachikroi tang rat atum ki pitang along le college pan kapanong tang along le potse labang swak kam bang ke non mat ington jet nangalang ington nanggi puse nelina tu pen batenel tum college along keklem rapet korte la pen jira tum kan an pen chuning ripar piglo alang liphan labang suakam bangke keklem pon pedat dia kan atema long le along kaprek dolang samila ke college pan kapanong tanga potsi college pan kapanong tanga long le bangke along bangke alang liklem pedat sonte me parji seneli na tu pen chuning ripom lo News report KTV News